Ampe nje Bafo, before nje siqale nje sikhulume. Yes. Ungachaza nje like kafushane nje imoshe kanjani impilo yakho iwunga? Impilo imoshile kabu ngazi kakhulu ngumina cause manje ngi-end up ngiyakhula umuntu ohamba esibhedlela ngesimanga sayo iwunga mhlambe ukube angibheme iwunga ngabe angikho kulesimo engikusona and the future yami ngibona kuyinto engeke engathi kuyinto engeke saba khona but ngoba angalahli ithemba ngisa-attenda nako clinic nginalo ithemba lokuthi mhlawumbe uNkulunkulu angangipha amandla sekhaya mhlawumbe bayakwazi bengisandazele ngikwazi ukuthi ngiyekele ama-drugs ngoba nami angakayimiseli ngokuthi ngiphokophele kuwona ama-drugs because izinto ezenzakalayo kuwona ama-drugs zibuhlungu ngokuthini njengoba besibiza nje ngamaphara asithandi nathi besibiza ngalawo magama because asisalwanga namakhaya and si-end up nezinto abantu ezibalahlekelayo besola besuspecta thina sisonke azibenze ngisho i-example ukuthi thina siyafana namazambane elithi malibolile libolise nalawa amanye but into eyenziwa umsinawana elinye iphala ngeke mina ngithi ngiyenze nami ngumuntu njengabanye abantu ngiyakwazi ukuthi ngiyi-confidence impilo yami ngiyitshela ukuthi iyona yiphi indlela engingaphila ngayo engeke izichithe gazi engeke futhi ize ikhalise omunye umuntu engakwazi ukuthi egcineni ingenze ngikwazi ukuthi ngibheme yabo yeah and okungiphatha kahlungu kuloko ukuthi suspecteke entweni esingazenzanga ngelinye ilanga songathi rank ngangilele khona ngijwayelanga futhi ukulala khona kodwa ngathi sengilale khona ngoba sama silalela noma ikephi so kwaqhamuke iforum ngilele angiboni yangigwaza la esifubeni ngiphaphama wona nombese ngibuthi bafene ngikwazelana hayi manje ngiyabona abantu baningi mhlawumbe bamodern 20 kanje bagqoke ikipa efanayo ukhombisayo ukuthi ilokhuzana forum season but ababona bala basethongathi babeyogibela ethongathi rank bekade bekephi eSouth Beach laba bekhona noma be-celebrate noma benza njalo shuthi baba nenkinga yabafowethu laba siphila nabo la emgaqweni bakhonte babahicuzisa ngathi babathathela amafoni abo ingubo zabo zokugqoka angazi sanginayisho kodwa bona ba-prepare sebepheya ngimini revenge ngathi ngibuza ukuthi lo ngikwazayo nje ngivusa ngavuka ngawo umbese ngilele ngabuza ngikwazelani mfethu wase ngishaya ngophushu la lo munye ngabona ukuthi ukulibele ngidembesela la ngizoshona labo so lapha ukhona iplangu nje lale khona eduze ngathatha lona ngazama ukufight nami because lento engishayela yona angiyazi and labantu baphuzile ngangizoshona lapha so ngibaleke ukubaleka kwami kunama security awuthu adayisa ugwayi ebusuku akayangazi lama security and futhi ayazi nanokuthi ngumuntu oyiphilela kanjani yabo ngibalekele kona ngithi ngiyocela usizo ngiseza nje kuona kanje yabe ethathe induku nomunye athathe insimbi okhombisa ukuthi mangifika eduze kwakhe kuphela sengiyisa suspect bazongishaya angibanga safika futhi nakubona ngibaleke khona labafuna abancane laba bajwayele ukuyimela lapha ngasithi ngathi abama-ethiwa abama-TDK ingane lezi ezincane zibhemela insangu lapha ngibizwe ibona ngize kubona because ngiyazi abanye abantu abaningi basatshwa nje endaweni lapha because bayilento balehluphayo so emangiza kubona lo omunye nje angibuza ukuthi yini what happened ngithe ngisathi ngiyachaza lo munye wangikwazi emhlana oyicrew yabo laba fethu abangibizile which means ngisayi-suspect futhi nakubona bese ushiyela eswini lani lona wangikwazela koqala bese wawushiya eyothi uyakhishwa esibhedlela ethenthini angiqale ngibaleke futhi ngoba sengibona ukuthi okay right lo mangichaza lo ngemuva uyangikwaza ohamba nabo futhi labo which means lokhu sizabangisiza ngalo lo munye ngishaya nge-hockey stick
kudle ngisho street kube khona enye indawo esinokuthi isikhale khona amathini ama-elicans kanje igubhu yabo lezi ndawo lezi elokhuza ezi-scrapyard so ngiyengakhona because ngiyazi ukuthi khona abafowethu abalala khona sengikwazekile la ngivuza igazi yabo manje nami emqondweni nje angisa-understand kwenzakalani but kodwa ukugijima kwami engiyeza ukuthi amandla ayangiphela engifika kubona abafowethu into engafike ngakubona ngayifunda njengoba siphuma koNtuzuma siphuma emakhaya ahlukahlukene angafani sazana nabanye njengokuthi sibizane ngo-homeline kanjalo kuyafana nento engekho because mese usenkingeni excuse me akakhombisi ukuthi ukhona online wakho omunye uphika ngisho ekwazi esekubona usulele phansi ushonile ekwazi ungumakhelwane wakhe engakusiza akuphike lezo zinto ezikanjalo zibhlungu because impilo siphilayo la emgaqweni iyafana nento engekho ngokuthini even ngisho kwenzeka something kube nje mina kanje ngangifa into yamezwe kufana njengento le engekho because icase yasemgaqweni engena case number na zonke lezo zinto that is why ngixoxa le story because kubalekile ukuthi uma umuntu njengoba kuthathwa ikheli lakini nendawo zomgaqo ukuthi kwazi ukuthi kephi size sibe nenkinga ngabe usishonile la uthola ukuthi uzohlala emakhazeni ngisho unyaka so sikina abakutholi yabo bafuna kini lezo zinto lezo zi-attractors zihlupha umndeni wakho because khona izinto abavaleleka kuzona ebalekile mhlambe asiyazenza njengokuthi azama ukuthi andle emndenini yabo and yabo umuntu lempilo ayiphilayo siyayigxeka impela but mina ekulimaleni kwami ngingathi engakusho mina kusuka mina ngaphakathi nathi singabafowethu la sihlala emgaqweni bazenza into ewrong besukela abantu bebathathela into zabo but thina singabantu abamnyama njengoba siphanta sisebenza kanje abanye bondla imndeni thina siphantela futhi ukuyothenga i-drug into engeke isize ngalutho emndenini yethu and futhi siphinde sihluphe emndenini yethu sithathe izinto ezibalekile nezisiza thina ngiye ngibona njengabantu esabantu aba-wrong nabanye abantu ngiye ngabagxeki nangelini last week ngithe ngidlula ngale elokhuzanele ngasesiphingo bangishaya olokhuzana o-taxi driver lapha into yangiphatha buhlungu ukuthi emzimbeni ngiyabonakala ukuthi ngiyagula angiphilile ukuthi amsanqokanzi manje and ngibatshena abafowethu ukuthi bafowethu awubengazi ukuthi ngoba ngazi ukuthi empilweni khona lento ekuthiwa i-warning umuntu atshenwa kuthiwa ndoda akhanjwa la ungaphinde uhambe la mina ngangakwazi lokho and ngisapick up ngidlela ne-treatment futhi ngimtshena ukuthi baba bengazi ukuthi angenwa la bandla cela ungixolele bandla angiphilile nasegazini ephethe le nto kuleya beyibiza ngethamba amaZulu still waqhubeka wazongishanga ngaphelelwa umoya ngaquleka akekho umuntu wangisiza ngaze ngaphapha ntambama kukhona ilokhuzana omunye usisi engikatile esengijolo ukuthi sina njengoba sihlala emgaqweni kanje impilo yethu iyafana nento engekho but siyazama siyafosa lento angazi usathane one losingene and ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla sisonke asijike emqondo ngoba manje bakhona abanye othola ukuthi bayazenza izinto bewadla ama-drugs kancane behlise idosi beyeke nami ngiyafisa ukuthi ngibe ilunga lalabo bafethu siyeke ukubhema sibonise nabanye ababhemayo ubekwazi ukuthi nabo bayeke manje inkinga njengoba sihlala emgaqweni kanje abanye babafowethu aba-understandi abezwa ungeke wazi yena ukuthi ingaphakathi kuyena ucabangani ngoba
abanye kuyenzeka uthola ukuthi uphila naye umuntu like engathi into ngeke usangayo lokhuzana ngeke usangayiyeka kanti usothi yena useyinikele kuyona yabo. Angakutshela iqiniso nalapho futhi yabo kusaqhubeka kona ukuthi ukukhombisa ukuthi lezi zinto lezi lempilo esiphilayo ifana nento engekho, but okuhlungu ngiyayibuza ukuthi njengoba nje ngangena ungene kanje uma ngibuka nendlela futhi engangena ngayo ayibanga right, because ekhaya bengikhuza ngababona heze ngathi abangithandi or bayizitha kumina, kodwa ekugcineni uma sengingenile engabona ukuthi imisebenzi eyenzeka la ikanjani. Manje kuyimanje ngiphenduke isicila sikaSathane, angithandi ngezinto ezenzakalayo kumanje asifunakala emgaqweni. Kubuhlungu usothi ulele awu-expect-e kuyokwenza lutho wrong, uyilalela nje uyazi ukuthi uzovuka uyayiphantela nje. Manje siphanta ngamathini nangayo yonke into le ewudoti. Asikho isikhathi sokuthi sibambe onkunzi nani because siyakwazi ukuthola lawo masentshana amancane yabo. So manje sizovuswa ekuseni ngo-3, 3:30 sisalele la emgaqweni. Mina nginga-understand ukuthi basuke bethi asiyephi asiyokwenzani, but lo osuke ewusikhotheni mhlampe lokho ukuthi abantu bakubo akabazi abamnyama uyabathathela izinto mhlampe kanje, because khona abavilaphayo abangafuni ukuphanta, abathanda ukuthi badle iy'thukuthuku zabanye abantu njengokuthi bahlise amaphono osisi bethu. Ngiyazi njengoba sihlala la emgaqweni sinemindeni, ngisami mina ngithatha into yomunye umuntu ishuthi lapho angicabangi, because mengabe kuthathwa eyasisi wami into noma ama wami noma kabhuti wami ngeke ngijabule yabo kwenzeke lokho. So why mina ngizokwazi ukuthi ngikwenze? Mina ngiyiphilisa njalo ngokuthi into e-wrong ngingayenzi, because ngokucabanga kwami angiboni ukuthi uma ngabe ubheka indlela yaphambili khona into engenzeka e-right, kukhona abantu abakhalayo ngawo ngemuva yabo. Yes, ngiphila kanjalo mina. Ngisho umuntu elele ngiyazama ukumvusa emtshela ndoda thatha amathe kwakho ucamele kona bazoya, ngoba ngigwema kona ukuthi ngizowathatha elele engangiboni, but ukuvuka kwakhe nokukhala kwakhe mina ngokuphila emhlabeni ngikholelwa ekuthenini mesekhala ukukhala kwakhe inyembezi zakhe ezoconsela kumina, ngithole lawo mabhadi lawo ukuthi uyakhala ngento yakhe, mhlambe kwakhona izinto ayiluza azithole yona yabo. Bafo khona lapha khona uthi ngesikhathi sebekugwazile wabaleka wadlula ama-TDK weze wayofika kubafowenu lapho khona ukhulume khona ngo-homeline bakho. Bengifisa ukwazi ukuthi ukusizakala wagcina ukuthola kanjani uzophelela esibhedlela. Hayi ayikho ngiyabonga ukuthi ungikhumbuse kuleyo phathi leyo, because khona nje ngiphatha buhlungu ngenziwa abafethu yabo. Just abafethu ngifike kubona ngi-expect ukuthi hayi abafethu njengabafethu bazongisiza khona usiza engizothola kubona, ngoba ngumuntu ofanayo nabo siphila impilo eyodwa yabo. Mangifika kumfethu oqala engamvusa ngiyiwele mina nyalo wesiwele ngimvuse usebenza unokuthi abasize la kule scrap yard yabo. Balele nje ukelo uyena oqala mase ngithi wele mfethu yabo. Umvusa kwami yathuke akhathele rola dola yabo. Hey buye umbese wele wele suka la uzongithela ngegazi. Ngithi ngifuna ukubachazela abafethu baba abantu abangixoshayo akhona yedwa owangisiza. Uma ngiqhubeka ngibaleka kunomunye mfethu owayethanda ukuthi ayihlalele yedwa lenhlobo le eclass abafethu yabo ethatha into zabafethu futhi labo esiphila nabo la. So mina ukumbuka kwami mangikhuluma iqiniso ngangaze ngitshela ukuthi khona into ayeke angisize ngayo, but yazi ngagcina ngisizwe yena because wangitshela ukuthi angiye ngasePhathawethi ngifike ngilalise khona
ngisengikwazwele khona bazozama ukuthi bangisize kusheshe kufike i-ambulance because imbese le yayingenelana yayisingi-affect. Ngempela futhi ngaya khona so kwakuyi umgqibelo kuzosaka kube isonto. So e-workshop ukutshela kuba ne-free market ngesonto yabo. Khona u-anti abangaziyo khona lapha e-free market because ngikubasiza yabo ngibathulisa impahla mabefikile noma sebehamba ngibaqoqisa isikanjalo ngiclean le property le ndawo ade bezona. So ngifike lapha into enye futhi engayibuka emphakathini abantu abasebenzela uhulumeni abanye babo njengoba thina sihlala kanje la emgaqweni nakubona siyafana nento engekho bephila nathi besibona because mengabe sidinga usizo anqena umunye athi hayi wena uyiphara sogcina ngawe kodwa uthola ukuthi wena umuntu osenkingeni kakhulu okudlula labantu laba eqala ngabo ngenza i-example but mina lapha into engiphatha ubuhlungu la bantu okuyibona bona abahlumeza umphakathi mangikhuluma iqiniso engasho nami ngithi engathi ngiyabazi eroundini yala ngiphilela ngakhona ukuthi laba bahlupha kanjanje ibona bagcina sebe-end up bengisiza oyedwa wabo yabo because ngalala lapha bazama ungisiza badla ephatha wethi bona bangisiza kodwa usiza ngitholanga because njengoba kumgqibelo wathi mase ngifikile esidini sengisebengi-explainela bathi ama-ambulance asebenza kakhulu ngakhona ePoint because ziningi indawo ezamabha yabo ngenze kahle ngayizela mina bebengeke beze yabo lona lokho kwangiphatha kahlungu ngoba bona bafethu ekuyibona laba abanye babo bahamba ubusuku abagangayo abangalali kusuku bangidlula mhlambe 5 times lapha ukwazeka kwami ngakwazekala ko-10:10 ngayizona kodwa eklini esiphelela ngaya ngo-5:05 sekhala le yamanje yethu yazana yebo lo mfana edlula sithi eyothenga into yokuphema wathi ngoba uyakwazi ukuphila kwami uzongisiza ngale 20 rand oqala ogcina bese uyayibhemela naye but uzozama ukuthi angisize abanye ahamba nabo ababezoshera nalo 20 rand enye intombazane siyashona kodwa eyakhuluma kahlungu bantu kodwa angidlinzelanga ngobani ngikholele kuthiwe ekutheni akubuyisele kubi ngokubi yebo iyathi hayi mfethu khohle umuntu ofayo vele yena ungazusize lowo muntu but mina ngokuthi ngiyaphila nabantu enginako ngike ngishare nabantu nabo abafowethu lo mfana ngokuthi bayile nhlobo ehluphayo mina babuye bathathe nezinto zabafethu asiphila nabo bengeke ngimbize mina engasho ngolutho mina ngimuphe lokho engimupha kona ukuthi ngingakanani but beyibonga ngokuthi akacelanga ngimbizile ngamupha so sasingekho isidingo sokuthi mhlawumbe mina bengithathele into zami kwabe bezekise ngisho mhlawumbe ngifika nezinto right kube ibona abakhuzana bethi hayi asingamthatheli lo bese umuntu okwazi ukupha ungacelanga bese hayi ngeke asingamthatheli lo mfana kuthi uvethi ushone last year wavela phalaza igazi nje washona yes naye washona kabuhlungu indaba yakhe yangiphatha kabi because uyena umuntu wangisiza kwaze ukuthi uyaxabana nalaba ngoba bethi akabahambe bebhema lo 20 rand wathi ngeke bafethu ngiyobhema lo 20 rand lo mfana unokuthi angibhemise imali engaphezulu kwalo 20 rand bafethu ukuthi angazaluza umphefumulo wakhe kanje yabo and futhi lo mfana lo indlela ayilongele ngayo ngineshow ukuthi lento le ayilimelele la akayazi yabo lento mfana ephantelayo lo siyazi usiphantha kanjani yabo wangithatha wangiletha la ku streets engisusa workshop sezoqala nokukhanya ubuhlungu engabuzwa lapha abukho obunye ngabuza ubuhlungu yabo sengikhohliwe yazi kunesinye enye into eyenzeko kunofanele kuthiwa uJoji ube nesigubhu la athelethela kusona ukuthi ang-understand but mina landa njengoba ngingenayo ukuthi yabo uphila kanjani lo mfana but walimala ebamba enkunzi still usashona yabo kodwa still wayengayeki shuthi akafundanga sifunde
but le mpilo eyiphila ngangiyibona ingekho right because wayehamba nje sewumuntu onokuthelese. Lo mfana lo into ayenza mina ebusuku ngitshela ukuthi uzongisiza ngilele lapha cause umbethe omunye ula omunye ula ngemuva ngangilele ngesayidi kanje yabo yabo intenza lapha sengibuka kuphela ayikho into engangikhuluma. Lo mfana shothi ufuna ukubamba inkunza kanayi lo umbese wazongikhipha lo la emhlane kahlungu kanjani. Ngiyambuka futhi aphinda wele umgaqo ayephatha wethu lapha avuya hixizisa abanye obhuti nosis lapha ngawona lo mbese awukhipha kumina elanto yamphatha hlungu wena nasashona futhi lo mfana kuthiwa uGeorge igama lakhe yabo. Ngabuka ukuthi la emgaqweni ukuphila kwethu kuyafana ngempela nento engekho but ngokuthi siphuma emakhaya angafani. Mina engingakusho yakona ayikho impilo umuntu ephila la kodwa ngiyakwazi ukuthi mina ngiyicontrol lezi zinto lezi ezenziwayo abafethu ababhemayo ngingazenzi kubo imino etshelayo nonembeza wami but kukhona abanye abantu abayitreata bona abahlala endlini abayitshena ukuthi hayi lo iphara lona yabo angithatha kancane but abanye mase ngiphilile nabo sesiphila nje ngendlela kukhona mhlawumbe engimsiza ngako omunye uza acabanga ungisiza omunye mhlawumbe umunye acabanga uthathe ngohlala kwakhe because uyabona ukuthi le mpilo engiphilayo ayingifanele bese kuthi ke okuba inkinga ngingalwisana kanjani nokuthi ngiyeke lento because yena uyathanda ngihlale kwakhe uyathanda ukuphila nami uyathanda futhi ukuthi ngiphile nomndeni wakhe but ngoba manje nangu ukhiyela walenkinga walento engiyibhemayo bandla ngiyafisa uNkulunkulu asipha amandla ngeke ngithi asijike imqondo because imqondo asipha yona ukuthi sihlezi cabanga. Ngiyakholelwa ukuthi usuku nosuku futhi ichance yokuthi umuntu akwazi ukuthi ashintshe ngokholelwa kwami into edingakalayo isibindi sakhe umuntu and into engeke ngijabulele manje kunabafethu kade bebhema ethola ukuthi abasabhemi ileyo khona lo kuthiwa imethadone kuye kwangaka ukubhema le nto ngeke ngiyibone njengento engekho right because uma ngabe uphuza yona uthi uyayeka yes uyayeka impela ube sidudla ube right kodwa ku-easy ukuthi ubuyele mophuza yona. Khona abafethu ke abasangijabulisile abayeke nje angaphuzanga medication ukuthi akwazi ukuthi anqamule lento ukayeke straight akhohle nje yona aze omunye afike futhi la sihlala khona la sibhema khona uzothi akasenandaba nje naye. Ngiyafisa nami kuba umunye wabo and ekhaya ngiphatha kahlungu njengomuntu la izinto ezenzakala phambilini before umuntu abela. Yebo usisi wami ekhaya abo ekhaya indlela esiphila esikhule ngayo ayikho right because ubaba wami mina ungifelayo indlela ashona ngayo yangifundisa esinye imfundo ngoba owesiza umngane wakhe umngane wakhe kade umuntu ophila njenganami wamupha nendawo yokuhlala wamenzela nelicense ubuyisa nje impilo yakhe kahle baba waqedwa wathenga itaxi wamnikeza yona wahlala emgababa emzini wakhe futhi ubaba kodwa uyena umuntu wabu ekugcineni wabulala ubaba wami osalayo lo muntu lo konje indlela ekwenzeka ngayo emhlabeni kodwa ngisho ngithi isifundo ngeke ukuthi umuntu asifunde ngoba mhlambe nala ngikhona ngaba ngikho ngoba bezisikhula ngaphandle kwesimo abazali engekho ekhaya efana ukuthi umuntu okudala akekho umuntu okuyena uzokwazi usibonisa ngo-wrong nango-right ukuze sikwazi ukuthi siyibone indlela. So besiphila nosisi wethu usisi wethu
usebenza ka-Unilever, umuntu ofundile futhi enziwe network engineering, yonke lento uhlakaniphile nje esikoleni. Uyena umuntu engeke ngikhale ngaye kakhulu cause uyidlala indima kuba umzali kuthina newele lami, but kodwa ngesimo sasathane sigcina sila ngoba ekwazi usinikeza ngisho iy'moto, waphinde futhi wathenga nemishini, wathengela 5-5 imishini sazama ngayo futhi kwayithina esiyilokhuza esiyiflothisa ukuthi ingasabi khona sithi sayidayisa. Konke lokho ngiyibuza ukuthi yini umuntu eyimdungile emqondweni because indlela esikhule ngayo ayibanga right, ngoba nosisi ezama ukuthi niyenze isinkwa kanje sizama ukuthi sibambe, but kodwa khona umalume esihlanayo lapha ekhaya. Lo malume lo wathi ayenomuzi wakhe uzalwa noma wami sekhaba awuthi ukushaya amanzi kancane. Sure. Yeah. Ngiyabonga Nkosi ibusise. So lo malume lo wayekade umuntu okhangayo elokhuza qheza itolo, waboshwa ethana nomunye unesi, lo nesi kuyena olokhuzile ombophisile lo nesi lo uhlala eNewcastle. Waziwabaleka wathatha imali lo nesi ngekhathi eboshiwe umalume, wadayisa nomuzi wakhe, wadayisa nemoto yakhe. So malume sephuma, waphuma umuntu ozohlala emzini wama naye ngisho ukuthi ngumuntu uyena umuntu osenze futhi sigcine siba naye emgaqweni because bengasiphilisi ngendlela e-right. Sisivume usisi wavuma ukuthi umuzi usayindwe ngaye ngoba yena umuntu omdala, athi yena umuntu ozosichecka njengomuntu omdala ngoba yena njengoba efundele network engineering kwakufanele usebenza phesheya. Wagcina ezebuya ngesimanga sempilo so umalume ayisiphilisayo. Kumanje sila emgaqweni through yena ngoba ezinye zezinto esasenzelwa zona ezibe yisinkwa kuthina. Wayeba umuntu ongathi u-right kusakhona usisi ngoba emsebenzini asala ayithathe zonke lezi zinto lezi zibe ngakuyena, asabise ephatha nesibhamu yonke lento le. Yabo kumanje umuntu uhlala kanje la emgaqweni asandi phansi ekhaya khona omunye umalume wethu omdala okuyena umuntu okwenza izinto ezimsebenzi kanje ekhaya eMsamo, into zasemsamo kanjalo, osebenza la ka-Transnet lo lawo wakanzimande. So yena umuntu esimhloniphayo, uyena uzama ngayo yonke indlela kunje basila emgaqweni cause angiboni ukuthi kuyinto e-right kini uma ngabe kukhona into eyenziwayo wena ungabibikho njengelunga lomndeni. Uyazama ukuthi azosithatha sibe khona nathi, kokunye singabi khona ngokutheni la ngeke uze uprove ukuthi okay ngizomfica emgaqweni ukuthi njengoba sihlala la emgaqweni noma zomfica endaweni yokuthi yabo. But kodwa mekuze kwenzekele saxhumana mhlawumbe ey'ngcingweni kanje, yebo siyakwazi ukuthi badlule basithathe nathi sikwazi ukuthi sifinyelele ekhaya. Ngize ngiyibuza ukuthi bo sifanele sibhekwe ukuze kube khona izinto ezenzakalayo empilweni zethu. Excuse me, why ngobani uma owasizala likhona ikhaya shiyela lona. Yabo nje impilo umuntu ayiphilayo. Newele lakho nisemgaqweni? Yebo, yebo sisemgaqweni. Ubafo-ke vela angixakuvu sisemgaqweni and ngathi ngoba siyabhema sobawu-2 sibhema endaweni eyodwa, kodwa angenzi ukuthi kuzophela 3 months ngingamboni or 4 months ngingamboni. Leyo nto leyo inongiphatha kabuhlungu ngokuthini njengoba igazi lami amawele abanye abantu bake basahlukana and thina ngobubele bethu uma ubuka isitifiketi abona ukuthi amawele lawa but afana, omunye ufana nabantu basekhaya, omunye ufana nabantu bakababa. So la emphakathini abanye omunye ethi akakholwa ukuthi samawele
but indlela umfowethu akenze ngazo zezingiphathe kabuhlungu because akanawo umoya ophansi njenganami, yabo. Izinto azenzayo abanye bagcine bethi hayi ngeke nina nona amawele, yabo. And nendlela asephila ngayo manje ngoba nokusiza labantu bamatafula lapha, ngibona engathi konke sebamenza yona. Mina yabo ngiwele lakhe, ngigazi lakhe, ngasuka isimanga methiwa sinaye kancane kancane siyaxabana, but mina njengomuntu e-understandayo leya nto ngiyamukela, ngingabi nankinga. Kodwa yena izinto azinokuzenza unokuthi agcine sesikumina, hayi mawuthi kanjani-ke nje, hayi fuseke nje mfethu, hayi ungasangikhulumisi. Ngeke ngingakhulumisi igazi lami, uyiwele lami, and futhi ngisho nami ngithi ngiyethanda ukuthi ngingakhulumisi, ngeke kwenzeke because samawele, yabo. Naye yabo lento yakhe ingiphatha kabuhlungu umfethu ngoba ngigcineni ngizibona ngumuntu othi senkingeni, mhlambe noma ngiphumele umphefumulo yena ongeke abone kuqala, mhlambe ngize ngingcwathi mhlambe kokunye engekho. Into ebalulekile ukuthi kufanele abe khona indlela yena enza angidukela ngayo la eThekwini, and since sazalwa yimina kuphela umuntu onokuthi acabanga ukuthi ayombheka yena. Mase angimbheki ngeke size sibonane. Leyo nto imphatha kabuhlungu ngoba ithina saziyo ukudabuka kwethu ekhaya ngokumdabu ukuthi samawele, and futhi besiphila kanjani ekuqaleni. Okungiphatha kabuhlungu lokho esikuphila manje naye, hayi angikujabuleli impela ngoba uthi abanye mina ngothamsanqa sebanzima, so ele yonke into iyafana, certificate, ID, shuwa amagama kuphela, but lento ingiphatha kabuhlungu mfethu. Sithi nibabili niseyidakamizweni, ungambonga uthini uhulumeni yes ngokusiza ngoba nje kunje uhulumeni kwamanje ngingathi ayikho into engambonga ngayo. Into yena engingayicela kuyena, ngisangifake isicelo sokuthi njengoba sihlala emgaqweni kanje, abanye bethu asinabo amakhaya, and i-cathedral into engingasukuma nokuyibonga because iyakwazi ukuthi isize ikhathalele labantu laba ekuyibona abantu aba-homeless. And ngisho ngathiwa wena awukho homeless, uphambili kulayini, mina engi-homeless ngingemumva. Into abangenza nami ngiyiqhaje ngayo, ngiyibona ukuthi ngumuntu, bakwazi ukuthi bangithathe ngingemumva, mina engi-homeless ngibe sekuqaleni, yonke into iqale ngami, yabo. Iyona ndawo engingayibonga leyo. But uhulumeni into engingathi ukuthi ngiyicela kuyo yena ukuthi asiphe usizo. Ngiyakubona kuyindawo zokuhlala because abanye bethu sinawo amakhaya, noko ama-rehab futhi nawo ngasho ngithi ngiyakubona ama-rehab asefana into engekho because abanye babo labantu abasiza ama-rehab badayisa zona idakamizwa. Ingane yakho uyise e-rehab uyitshela ukuthi iyayeka, kanti la ibhema khona more, ugcina usuyilanda ingane ngebhokisi ukade ukuthi uyayisiza iyeke iwunga. So uhulumeni engingacela ukuthi mhlawumbe asize ngayo ukuthi azame uxhaso lokuthi akhankase wonke umuntu nomuntu abuyele emakhaya, sonke sibuyele emakhaya. Bese kukuthi-ke kukhona abafethu laba esebe-homeless ngobudedengu babo, uthola ukuthi uma wakho wamshiyela umuzi but ngokuthi obhalisa ngayo nazo zonke izinto wayiyekela kuyena, mhlawumbe usewudayisile umuzi, kubonakala ukuthi kwenzakala njani ngeplani yabo ukuthi naye akwazi ukuthi abe akhoseleke njengomunye umuntu. Isifiso sami ileso bantu, yabo. Umongo wohlelo uthi how I ended up in drugs. Yes. Ungasibuyisele emuva. Ukhulelephi, ufundephi amabanga phansi wafunda phaphakeme? Ubumfundo njani?
inhlalo ekhaya ibinjani kusekhona uma ningabantwana funda usisi wakho azagogode yes nemizamo usuke wasi-highlighta ngayo eyizama yes enakhela isinkwa ukuze angandizi yedwa kodwa nabakwabo yes bekwazi ukuthi bebe nesinkwa eplatini labo noma etafuleni labo yes ufunde phi isimo sinjani angikuzwa ubalula ubaba yes usithatha nje usibeke usikhandele isithombe sewumphakathi nokuthi ke iqala kanjani into yokubhema ugcina ikhula mhlawumbe kulandelana kuze kufike lesigaba ekusona njengamanje because uhlelo lokuqwashisa abantu kakhulukazi izingane ngoba izinto eziningi la ziqale ezikoleni ngoba kunjena namhlanje hayi kona ngizolibeka nje iqiniso mina ngowasemlazi la engikhulele khona njengoba nje ngishilo ukuthi impatho yabazali ngiyayazi but kancane ngoba bashiya sebancane sibe umuntu okhulela ku-aunt wethu u-auntie ozalwa noma so sikhula sifunda esikoleni ethu Sembonini so saqhubeka nje umuntu efunda ephila futhi u-auntie yena ubesikhombisa ukuthi umzali kuthina njengomuntu omdala but into ebesitreat-a wrong iphinde isididise nasempilweni iy'ngane zakhe izinto ebebezenza kuthina nebebezisho kuthina bethi samsofuna kobaba bethu akhona isekhaya laphana yabo ibona abantu bebesiphazamisa because ekufundeni nayo auntie indlela ahamba ngayo akubanga right ngisho ehambile emakhaya ebethi mebuya sesixabene nengane zakhe okukhombisa ukuthi zabantu abangasidingi la and futhi nasempilweni ngathi asibhekele future because isithatha isinoma kanjani but kodwa somndeni owodwa nabo u-auntie ukuhamba kwakhe ulindiwe wakanzima nje but ila umuntu aqala khona ukuthi angene ema-drugsini ngawuhlukumezeka lokho ukuthi ngeke uthi umuntu uphila nomuntu wakini oyitshela ukuthi ubhuti wakho angakusingatha kuzona zonke iy'ndlela uyihamba mhlambe ezi-right hayi e-wrong but kube uyena muntu okwenza ukuthi ugcine ungena ey'ntweni ey-wrong ngendlela akhuluma ngayo nawe nangendlela ayitreat-a ngawe uma ukhuluma naye akuthathe izinoma kanjani yabo uthi ngithunyiwe la ngithunyiwe yena uma wakho u-auntie wami angiphendule kabuhlungu mhlampe uyoze aphendule kahle mhlampe sekwenza yena u-auntie leyo mpilo leyo beyingekho right because njengoba ngizigcine ngala i-stress sako leyo ngoba kusekhona yena u-auntie besiphila kahle ngokuthi u-auntie besolela i-grant i-grant iyona into esingathi sikhule ngayo ukuhamba wakhe u-auntie ila kuqale khona kubonakala izinto because usisi efunda ngebhasari waqhubeka efunda usisi la khona eseshone khona u-auntie la abafethu bebesixosha endlini kwawukuthi vele nosisi khona amasentshanyana sabhantila amancane wase wathenga umuzi eNgonyameni ila besikwazi ukuthi sihlala khona sahlala eNgonyameni so eNgonyameni akufani njengasemalokishini kanje nase kunjengakomakhaya kunemithetho kwakuthini akadingakali umuntu odlala into esidlayo so ilento ifuna ukukhalisa ngoba usisi uzame ngazo zonke indlela ukuthi sibe nathi abantu njengabanye abantu because esikoleni sayeka isibanga sokuthi u-auntie njengoba besengekho si-end up abantu abangathi nathi vele sisayihloniphi ngenxa yobungane nezinto ebesisenza uthola ukuthi sithatha imali siphiwe usisi ekufanele ngabe senza ngayo into serious ebalulekile sihambe siyayiphuza ngenxa yobungane and futhi nokungena ema-drugsini
into engiphatha kakhulu kabuhlungu kakhulu yena umngani, ngoba ekugcineni ibona abantu othi uma ngabe uphethe imali akutshele ngale zinto lezi engabalulekile futhi ebengeke kini bekusaphothele ukuthi uhambe uyozenza, but ekugcineni si-end up sesingasatholi lutho emakhaya because ngeke umzali wakho noma usisi wakho noma ubhuti wakho akhiphe isenti alikhiphayo elikhiphela ukuthi uhambe uthenga i-drug because ayikho into engakusiza ngayo. Yabo. Ungathini ngomntwana njengamanje ongezwa mabekhuluma abazali kuye odudana nabangani? Yes. Into engingamtshela yona isifiso sami mina ngokukhula kwethu, ngoba umuntu uma ekhula uke akhule esandleni somzali. Ukulalela kuyasiza, ukungezwa akusizi ngoba kukuphokophelisa kule mpilo le engikuyona, and umese ungenile kule mpilo engikuyona kuba nzima ukuthi uphume. Kodwa uma umuntu olalelayo uke uzizwe umuntu o-free. Yebo kona mina ekhaya bengumuntu olalelayo ozenzayo izinto, but lokhu okungcine kungifaka ema-drugsini okokuthini kube khona izinto engithi mina ngiyazenza myself ziyimfihlo empilweni yami ngeke bazi ngazo ekhaya. Nalezo zinto lezo zike zibe into e-wrong because awuboniseki ngazo, because usuke uyizenza uwena ku-opportunity yakho and futhi zinjani zingekho right, so awutholi ukuboniseka lapho uzugcina usuphophela ungena khona ema-drugsini and usungena entweni ezingalungile. Umngani not ukuthi akekho right, bakhona abangani aba-right, but emakhaya uma ngabe ukhula into okuboniswe ngayo kakhulu u-wrong no-right. Ukufanele ukuthi ukube owena, because uma uthatha i-step uphuma emnyango uhamba, izinto ozozenza usuke ngekho umakho eduze nawe nobaba wakho, labantu okuyibona abakubonisa kakhulu ngo-wrong nango-right. Iyona into kufanele uyibheke leyo kakhulu, ngoba mina njengoba ngiyila emgwaqweni kanje nginokusizwa yikona ukuthi ngikwazi uku-circulate u-wrong no-right, and into emphatha kabuhlungu la kulo wrong no-right engikhuluma ngawo kunabafethu esihamba phezu kwabo sebangcwatshwa beshonela bona lokho ukuthi abakwazi ukuhlukanisa u-wrong no-right. Uthola ukuthi omunye uyimele ngasesitolo uyayicelela, uqhamuka omunye mhlawumbe ephethe umbese emfethu khohlwa ilenda samsobamba inkunzi la, yabo leyo nto sekuyinto e-wrong leyo, kodwa kade njani ecela bekuyinto e-right. Aphike naye lo muntu because akakwazi uku-circulate u-wrong no-right. Yabo uthi hey manje sisihamba ngendlela e-wrong njengoba siyobamba inkunzi, yabo agcine shona omunye. Yabo kubalulekile ukuthi u-wrong no-right siubheke ey'ntweni nasey'meni esikhula kuzona, because uma ngabe singaku-check-i lokho ukuthi ucabanga ukuthi lento eshiwo umfethu ngabe wrong noma ngabe right, angiboni umuntu ongagcina ufike la engikhona mina manje. Yabo ngoba even ngisho emakhaya masikhula ku-wrong no-right iwona otshelwa kakhulu ngalezi zinto, yizona zinto oboniswayo ngazo. Yabo kungakusiza futhi nasekuthaneni umngani mengabe ekutshela into e-wrong ungakholelwa kuyena, because lo muntu akawudabuki naye kini. And yabo la into engithusa kakhulu la njengoba sihlala la emgaqweni, ngaphila nomfethu ngilibeke ukuthi hayi bafu ngifa la ufa khona, ngokukhuluma uyakusho lokho, but mase engikwazile yena-ke ngiphila naye wagoduka waya kubo ngizokukhomba kanjani because sihlangane kephi la estradini. Yabo into engaqwashisa kakhulu nje ngayo umphakathi ukuthi njengoba uzama ukuthi sisuke la emgaqweni, ngeke sibuze bona ukuthi sizoyaphi because siyazazi ukuthi siqhamukaphi. Abafethu ngiyafisa ukuthi abanye babo silalele sibuyele emakhaya ngoba abanye abaxoshwanga,
abanye yize kona behambiswe izimo ngoba akukho right thina ngokuhlala kwethu la emgaqweni. Yebo, kwabanye abantu esiphila nabo empilweni sibasiza ngalezo zinto ey'ncane. Ya abanye si-right kubona ngoba siyiqela ngokubasiza yabo, but kodwa into ebalulekile ukuthi sibuyele emakhaya ngoba ayikho indlela kuyiyona ndlela yokuphokophelisa ebaluleke njengekhaya. Ngoba noma njengoba ngila kanje kodwa isigcino ngiyogcina kephi ekhaya. Ayikho indlela ebaluleke njengekhaya bafethu nani abanye siphila nabo la emgaqweni. Bafethu ngiyacela sizameni ukushintsha sibuyeleni emakhaya. Yabo mina nami njengoba nje ngikhula kanje angithandi ngoba ile ndlela le engazikhethela yona engayithatha mina mhlampe futhi ngaba ngikho la. Indlela engiyona emzimbeni nasegazini angithandi isimanga sama-drug lawa umuntu awakhetha uyabhema and umuntu njengoba ebhema engazi ukuthi ubhemela ukuthi kube njani, because mengithiwa kuyabuzwa lokho siyabuza thina sibhemayo. Ngeke ukuthi ubhemele ukuqeda ukuqaleka, ubhemele ukwenzani, kukusiza ngani lokho because unekini wena, kini njalo fanele wandise imindeni kini njengoba sabafana bafowethu. Ngiyacela sizame ukushintsha bafowethu, sibuyeleni emakhaya bafowethu ngoba impela hayi siqinise show abantu besifazane la bebona ukuthi sihlala ngey'mpilo zethu la beze beyasiluza sihleli la emgaqweni kanje bafowethu. Ngiyafisa nje ngempela bafethu sizame ukushintsha. Uyithathaphi i-weave le? Yemba i-weave otsho ukuthi njengoba nje la sinokubuye siphathe la emgqomeni kanje makulashwa obhimu la ngiyithole kanjalo ngoba abanye bantu into ukugqoke khanya ayithathe ayilahle, and iyona ndlela esigcine isisiza ngokuthi siyakwazi ukuthola izinto. Khona indawo la emakethe sisivulile lapha kuthiwa ishipha sindlalele izinto ezamasekeni futhi nabantu bayayithenga because ziningi ey'dingwa abantu njengey'ngubo zokugqoka yabo kanjalo. Ya ngithathele lokho because nginetafula lapha ngenzela ukuthi ntambama ngikwazi ukuthi ngindlale khona ukuze ngikwazi ukuthi ngilale ngidlile ngithole nawo lesibhemo lesi umuntu asibhemayo. Usuvele wayithatha wayihlaba ekhanda abantu bayadideka khumula lento. Wayithatha wayihlaba ekhanda uqabathola lento phakadoda. Akuthi ankele mina kumuntu ekhulekela ankela wephilela nabantu. Yeah. Yabo la komakethe bangijwayele cause noma ngihambele nginomuntu oyijwayele uyijokhela yabo ngiyimemezele yabona ku TikTok ikhona nje iy'toranyana encane yabo abangividurazi bangifaka khona yabo cause ngumuntu ephilelayo nabantu. Ngikholelwa ekuthaneni mina njengoba ngaphila le mpilo le omunye umuntu uyafana nomzali kumina fanele ngimhloniphe. Yebo ngingamhluphi kunaloko ngimsize, but abanye ngokuthi omunye uthole ukuthi oke wahlushwa abafethu labesiphila nabo la emgaqweni, uthola ukuthi akasenathemba ukuthi khona into mina engamsiza ngayo. Yabo ngeke ngim-understand umuntu onjalo, but naye uka-understand futhi mese ebona ukuthi mhlawumbe ngicela ukuphathisa sisi wami athi hayi ngithi hayi khululeka ayikho inkinga ngiqhubeke nami ngisuke ngi-understand-a lokho. Yebo kona abafana, omunye ungathi ucela umsiza kushaye, omunye athi hayi omunye wabaleka ney'mpahla zami yabo. Shuthi nami ngicanga ukuthi ngingabaleka nazo but kodwa singabantu siphila kanje. Yebo kona abanye bathi iy'lwane ngiwazibhema kanje kodwa imiqondo abanye bethu abakayilahleleli ema-drugsini. Yebo kona i-drugs uma ngingasho ngokubona kwami indlela esengifayise ngayo mina ngokuphila nabantu, but umuntu engeke aze akuthembe kungenzeka kuthiwa awu ntshontshile isihlalo lesi kanti akuwena usitshontshile, but kodwa ngokuthi ubheme iwunga abantu bazokukholelwa lokho. Yabo uthi awukwenzanga uze ugcine umuntu ophophela ekuthenini ushone, kodwa
unembeza wakho umuntu uyena usuke wazi mina indlela engitreata ngayo kona ngiyasuspecteka abanye ngiye ngabagxeki ngesimanga sezinto ezenziwa abafethu wrong yabo kodwa kubuhlungu ususpecteka ngento ongayenzanga nento ongayazi esana lesibazi unesibazi la yebo ngalesikhathi ngishawa la labantu ababengikwazi yabo nje khona abanye futhi labana kodwa angifuni uqamba mangashema abangikwazanga la shuthi yona lento yethu ukuphanda kanje emgqomeni last year ngiphumela ngala machathini shuthi ngavusa igolide la eMastergrave abanye bafethu shuthi ngihamba nomfethu la wayixoxela ethi uMasavana enickname yakhe so siyahamba naye ngikhuluma izinto engena sense because uma ngabe sesikaleni sesiyokala sesiphantile ngeke kube neshow ukuthi hayi lo mthwalo lo uzofika ushaya into engaka because uzofika ukufake kwisikali yabo nale golide nami ngangitholile obvious mase sodayisa bazolikala yabo mase besinyalo manje basinyayo yena siyehlika ngobotanic ngale manje ubotanic kwindawo enezihlahla abafethu abanokuthi bebagange khona but if rami sikuvalile lokho yabo ngacishe ngashona futhi nakhona ngishawa njalo into engayazi ngokuthi ngisuspectwa ukuthi umuntu uyiphara ngiyehlika nento zami lezi ezithuku zami engizofike ngikale ngikwazi ukuthi ngithole into yokubhema so la lokana engihamba naye ukuthi ngivusele igolide la njengoba kunezihlahla la labafana babamba inkonzo bebacashela ezihlahleni dithama umuntu ehlika esuka mhlambe ngala ko overport Mayville emakethe bengigqumela bemthathele into zabo labantu labafitha abagangayo yabo so lo bethu libele ngibuza le ndleleni lengihamba naye ekathi siphende naye uthe manje usho ke bethu Samsung le golide limocanga uzoshaya malini abo ngobe buza lo ukuthi mhlambe kwase kuyes 5 mhlambe we6 ngimtshela ukuthi mfethu awuthule mfethu uzazi wena ukuthi unani anisithi sifika la siyakhona ngoba lento isangasinika ngisho inkinga emphakathini noma esemaphoyiseni even ngisho umuntu uhamba ngemoto straight usangasikhandle story alithathe yabo kanti pheze into ezosiza ngasho ngathi ngiyala kanti abafethu bacashile la phezulu wathi eqhathaka lo munye ongaphambili wathi hayi mfethu useshilo vele umngane wakho cela usibonisa mfethu kase ngibuza umbuzo owodwa ukuthi bafethu ke right kuzokusiza ngani ukulibona ngoba kulona lakhe lami yabo ukulibona nokungaliboni kuyafana ukuthi ngeke ukusize ngalutho yabo manje wena uzothi ufuna ukulibona yabo because ngiya understand ngiyabona futhi ukuthi ukulithatha libe ngakubona bazongidlela lona yabo kanti angibuzange la ngene labantu bangakhe bawu8 labafana laba bezobamba inkonzi la baba abantu abashayayo naye lo mfethu lo ekuyena bandla naye wayengaqondile but wafana njengomuntu ongidayisayo mase ngithi story isixoxele omunye umuntu yabo ngokungani ngalongezwe kwakhe so la beshaya besibuza lona le golide cele ngumuntu odedelayo so mase ngidedelile la sebesilimazile kukhona abafethu abangaziyo lana abamaziyo nalo bese ngihamba nabo because abantu esiphila nabo la emgwaqweni la benza lento bona kahle kahle bebezobamba inkonzi sebezwa lo mfethu engibuza lo mbuza wona yabo so emphakathini into engiphatha buhlungu thina as-understandeki samaphakathi yabo laba futhi abangithathela igolide bangihlupha ukungihlupha kwabo babesefuna ngisho futhi ukungikhipha umphefumulo ngokuthini mhlambe ngizotshela abanye babafethu ngoba siyazana emgaqweni yabo bathi ngcono ngicishe bazongilimaza ngicishe ngishona ngiyabeza ngoba bekhuluma kanje yabo into eyangisiza idlozi kwaqhamu umuntu ehambele efake ama headset oyikhaladi ama headset ay wireless kufanele phone lo muntu into engayibuza yona bheka uzobona idlozi ngeza kanjani kubantu ebona ukuthi khona abantu abapresswe ngeenyawo la yabo ngaba bengicindeze ngonyawo la nalo bese ngicindeze ngonyawo so medlula lo muntu lo uzodlula in front of thina futhi close thina nje lo ngipressile ngonyawo waqala ukuvuna ufuna ukubuza bamkuta bathathe telefone kwela sithola khona ithuba lokuthi sibaleke nomfethu
lo njengoba sibaleka-ke nomfethu sehlikela egarage leli selavalwa la owehlikela khona ngase-Phoenix Rank muqhamuka nge-Botanic lapho kulo mgaqo lo o-freeway lo eMerville. So kuna abafana bamalapha nenqola bephathise abantu laba abafike behle lapha belethe ama-truck bagibela ama-Uber kuleli garage selavalwa kodwa so masetshe sibaleka hayi bo vele kubhreke imoto nabo labafisi benqola basivimbe bayibona lento ade bayibona lento leyenzeka bebambe ikhaladi lapha sesiphinda futhi thina esithatheliwe le koleti leli ibona abafowethu sesisuspectwa ngani ngokuthi thina esibambe yena umfethu lo bashaya bathi nathi sihamba nabo labafana labafana bafike benza into bathatha amafoni lawa nje sebethatha ifoni kumfethu base benyuka bona sina nje wasiqhubeka sibaleka semakethe sisindisa impilo zethu bafike bashaya umngane ethi bashaya lo engihamba naye kuyena ongikhathile futhi ovela eqolekisa beza kumina bonke abantu emini kapha kodwa into yangijabulisa nento engafunda isifundo ngayo ngasizo driver udriver enginokuthi mangiphantele zona izinto ezamasekeni kanje bangisupport waseNanda Rank. Lo driver lo naye wehlika umuntu ozoshaya kodwa wathi befika ebona ukuthi ayibongeke lo mfana ngiyamazi watshela umphakathi ukuthi hayi bo bafethu lento enzakala wrong because lezi zinto ezisakazeke lapha phansi lo mfana uphanta ngazo wenzeni akekho qhamuane answer wazogcina naye umuntu okhipha ispamu osiqhumisa phezulu wakwazi ukuthi umphakathi uhlehle kwanthathwa mfana emotweni wathatha nento zami lezi ayibona ukuthi lezi balekile efaya emotweni wangithatha ngishiya eRank eNanda Rank. Leyo nto leyo yangenza ngifunda isithombe sokuthi kubalekile ukusiza omunye umuntu because lo driver ngangizomdayisela ngelinye ilanga shuthi wakhohlwa uplastic wakhe uno700 phakathi ngabona futhi sengisendaweni la kuphenywa khona kodwa still ngaba nonembeza ngaphinde emuva ngabuyisela ku-rank manager yiko aba umuntu ongisizayo ngoba eRank wabatshela nakhona ukuthi bafethu noma ngathiwa kwenzakalani lo mfana ningamshaya because uyaphila uyakwazi ukuthi akutholisele omunye umuntu ngento yakhe. Futhi ukuziphatha kahle kuwumphako ongaboli. Yebo ngisho isifundo futhi esinaso namuhla ngeepisode yanamuhla esokuqala ukuhambela kude nezidakamizwa ngoba uma useyidakamizweni ugcina ushawa abantu into ongayenza. Ngiyasiza lo ngempela and nokuthi ucheck abangani siphila nabo njengoba ngisho ngo-wrong nango-right kubalekile ukuthi lokho ukubeke emqondweni ukuthi okushiwa yimina ngomngani wakho kumese wena uyacabanga emqondweni ukuthi kungabe ku-wrong noma ngabe ku-right yini na impilo uzoyibona lapho because uphinde futhi uthathe nento oyenzayo ukuthi uma ngabe yenzeka kuwena lento le uzofila kanjani ungaqhubeka nempilo because njenga nokuthi mhlawumbe umuntu umenza into ebuhlungu njengoba umenza into ebuhlungu lowo muntu obvious mase lobo buhlungu benzeka kuwena ngeke uzuthande yabo there is why ngisho kanjalo ngoba lapho usebenzisa nje umqondo ngokucabanga kahle kahle thina into engingathi siphokophelise la ungacabangi because emakhaya basikhombisa impilo ukuthi singaphila kanjani nize bengeke besikhombise iyonke ngobani umphefumulo womuntu uhambe uphume yabo but bazama ngazo zonke indlela zokuthi siphokophele endleleni e-right. Nakho-ke sekukhona lezi zinto zosathaneka kanje there is why ngithi kubalekile ukuthi umuntu into meyisho noma eyenza aqale ayicabange angiboni engafika la ngigcine mina engikhona. No. Yes. Nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza athi akhalela lithi igula lajama lisathekile. Lokhuluma uprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge le ethameli how I ended up in drugs
okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngohambo lwabo lempilo ngaphansi kwezidakamizwa. Lokhu sisuke singakwenzi ngoba sibathwesa uphaphe legwalagwala noma beqholosha, kepha sisuke sifuna ukuqwashisa intsha, siqwashisa abazali, siqashisa abafowethu nodade ukuthi begweme izindlela ezingabenza begcine bephelele ezidakamizweni. Uhambo lalwensizwa uhambo olunzima kakhulu nohambo oluzoba isifundo kakhulu kwabaningi nakubantwana abancane bafowethu abangazi ukuthi isigcino sakho konke ngoba usuku ungayizwa abazali bekukhuza impilo yakhe iphelelaphi. Ufika ke manje la ususesigabeni sokuphila impilo ongayicontrol wena econtrolwa izimo, usecishe sekuze kwakabili ecishe efa ebulawela into angayenzanga. Into ke leyo osungasenayo wena icontrol yayo, kodwa njengamanje usene control ungakwazi ukuthi uzithole usesimeni sempilo eright. Hambela kude nezidakamizwa, hambela kude nezinto ezibhenywa. Ziningi izinto mawumntwana ongayijabulisa ngazo ngaphandle ukuthi ngikuthiwa nje wena udla izidakamizwa, nqwabi izinto ezimnandi ongayijabulisa ngazo enjoy ezingenza ukuthi futhi kusasa igcina impilo yakho ibe sendaweni eright kunokuthi impilo yakho ibe sendaweni wrong. And-ke siyakwazi nje kahle kamhlophe ukuthi ngaso sonke isikhathi abantwana abancane mabeqala izidakamizwa basuke benengqondo ukuthi ngeke beze befane nabanye abababona emgaqweni. Kanti-ke ndodakazi noma ndodana, bonke labo babona emgaqweni nabo babengasiboni besemgaqweni, futhi akekho umzali owathi mayezele wathi uzele iphara. Ngakho-ke nawe funda, hlakanipha, hambela kude nezinto ezibhedayo, fundani isikole, lalela abazali, ulalela othisha. Leyo nto awenzeli thina, uzenzela wena. Ikusasa lempilo yakho abazali kusasa bazohamba, othisha kusasa bazoshona. Impilo izobe isibhekene nawe and nina nikusasa lezwe. Uma-ke nina niqala nenza izinto ezirong njengamanje futhi ikusasa lethu lesizwe sethu likhala ilonda. Igama lami njengoba bengishilo uProfessor Mwamkhize, ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho sohlawathile ngamandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye icindezela usubscribe button, ucindezele nebell, join ne-membership ukuze sizokwazi ukuthi senze ezinye izinto esingakwazi ukuthi sizenze ngenxa yamandla amafishane. Ngakho-ke sangincenga.